Soy José Lizarbe de la Comunidad Energética de Mendillorri, Kemendi, y os voy a hablar un poco de nuestra historia. Empezamos hace 4 años, en iniciativa de la Agencia Energética del Ayuntamiento de Pamplona. Nos animamos a formar esta comunidad energética, que es una forma de trabajar en comunidad para hacer frente y poner nuestro grano de arena en la transición energética y frente a la crisis climática. Como he dicho, han sido 4 años de trabajo en los que hemos puesto en marcha la comunidad, puesto en funcionamiento 2 instalaciones fotovoltaicas nuestras, y es el momento en el que ya tenemos 171 socios autoconsumiendo de ambas instalaciones fotovoltaicas. Ha sido un trabajo en el que nos hemos tenido que enfrentar al desconocimiento de las instituciones, de bancos, de aseguradoras, pero bueno, ahora estamos ya autoconsumiendo, como he dicho, y el siguiente paso nuestro va a ser la movilidad compartida eléctrica. Arratsaldeon, Pixpi Bilanoa nauzue eta Beikorle energia komunitatearen ordezkari edo presidentea naizela gaur egun. Hartu zuen herriko udalak, herriko kontzejuak hartu zuen diru laguntza egiteko formakuntzaren ikastaroa, eta ara etorri zitzaizkigunak eskerrak eman behar genien, zen oso modu adierazle egokia eta ongi aditua animatu gintuzten. Eta handik sortu zen nolabait talde motorra edo pixkat bultzatzeko, osatu genuen kooperatiba eta elkartearen artean erabaki genuen elkartea, eta lehenbiziko junta, eta junta horren burua ni gaur egun izanik, bata segituaren bagenuekan proiektu bat antolatzeko aukera, eta herri honetan nola kontzejuak eraikin publiko dexente eta behar ere dexente duenez, segituan izan genuen aukera egiteko lehenbiziko autokonsumo kolektiboaren proiektua. Zer dakarren komunitate energetiko baten zateak? Abantaila alde guztietarik, zeren gure ikuspuntutik jarraitu nahi dugu auzolana, auzo elkarren arteko ezagutza, laguntza, bai faktura elektrikoak ulertzeko edo saiatzeko aurrezten, eta laguntzeko abertze aparagailu elektronikoak edo elektrogailuak behar dituzten, eta gero bestaldetik basogintzan ere epaitzarekin jarraitu nahiko dugu.